Luku hamkraini samungno thakplayawi khlai tongna UTF NGO Motha ni bisingtei koktisalo konoram riangkami Nunacharra ADC Village by khobjak mungiakami RD block khwai triprao kaisa panda songjakha pandani bisingtei hachurkamio tongnai tiprasa lukurokno maising kchangma jorani kchangma katina bagwi blanket kutungri chumrokbo bagjakha abono karibo khata kolom rokbo haino o pandani bisingtei bagjakha pandao mungiakami hospital medical team ni chubachu tei Dr. Sahil Debbormani logi remabai free medical camp bo haino songjakha o medical camp o kamini lukurok sak hamni shepsap tei magnang bitibrai bagjakha tei malaria ni test rokbo haino khlaijaknani shepsak brok manbaikha team UTF ni omohai kaham samungni bagwi tei kwbangma chubachurok yago manbaiye kamini lukurok khapang srangjagoi team UTF no hambai yafarlaikya UTF ni ongoi pandao manjaknai adongrok ongkha opposite Debborma Manoj Kumar Debborma Dinesh Debborma Pijus Debborma Tanushree Debborma Dr. Sahil Debborma Jasmine Debborma Simon Debborma Binoy Debborma Pratap Debborma Kichen Debborma Shentu Debborma Sujit Debborma tei UTF advisor Sojol Debborma logio tongkha mungiakami hospital ni medical team local asha worker tei amchaini village chairman boromganang Probon Debborma